Baibenu menekat alaki kita ikutin anbi lasinuan aan usneno. Nuaneno I inakan fuaf alekot. Soit aan usneno neukit Efesus nakanin ela mese talante ela seo. Ay malakit kiustake ela seo. Furimiusina nane napuitan lasi alekot amneot ma amnonot. Baibenu menekat alaki leka tuaf mese heniku upun in of anau manami upun lepo anan maek ma an min on upun humaflei ante kemnak fuaf alekot. Efesus an fani on kot naik an bibatan ahunut an bikot lei toslani an moni namnono nok tobian lekan palsaifa neu usif Yesus an bimnailet atokos kuan Efesus sinmunin kanamnono fa nok plenat wisneno sinafnekan lasi kake lasi amulemut huma-huma lasi sinmakat mamaktuta lasi mafefa ne Paulus nanete insulat namnawat toslani abit kuan Efesus inak niusin amfani ononot aknino somak kimisaitan heta munit batan ahunut on leutek ansin sintaos moet nenone knutu feknutu anfani takaf naksinan bekuti heta ahunut masin an moni feu on anah miusine atui sulat Efesus anteken dekleta naksin nafua monit an bimiusine of napuitan lasi alekot amneot ma amnonot papinan of nit manahinak nonot aknino sin monin natonon an bisa lesin namolok masa lesin an moe fua lesin napuitan esle lasi alekot lasi amneot ma amnonot upun len moninok alekot of napuitan fuaf alekot amsa totafa usteno mesena peno lasi abal-balat insalit ambisin monin talante sintes nam sop asaksi beno alekot kal natin molok mesena ko nane naklilon anbitaos moet nok moet alekot hitat feheta neuhit auk biansin henate sinamsa nane namnesa sinmunin on anah miusine amin ay malakit onen amo isteno anfekay neklumit henati haimoni on anah miusine ambi pahapinan lei amfeho anam tana hailal monit henati haimi puitan fuaf alekot nako haitenap hai molok mai taus moet nenok nutu fake nutu amin kaisam niken hem like subscribe ambatin nuani nihui ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.